ndapfuye we cyose cyajyamo cyane kiborogara kibaye kisi Jesus is Lord. Mwana wanyumeze gute ko numva utaka? Munda haranyishe rwose ngenda go. Ubwo ni wariye mu gasozi ko nkuzi? Na nibwendeje ubundi minutse kuryara ku muhanda ariko. Nayibaza ubwo wasanga barakurose. Reka ndabona kubona ku muvuzi gakondo. Wahita tukajya kwa muganga. Oya, reka tugende ku muvuzi gakondo abaganga b'ikigenda nabo rwose ntago nabizera. Haguruka mwana wanjye nkutware. Tugende. Mwiriwe muvyeyi. What? Mwiriwe muvyeyi. Nukuri. Umwana wanje ararwaye. Uragenzwa niki? Umwana wanje ararwaye. Umwana wararwaye? Nagira ngo mudufashe rwose. Yafashwa ate? Araribwa mu nda. Ameze nabi arahitwa nk'agace. Ugize ngo mbese aradodoma. No guhitwa. Uza gaca kararira ukuruka kaba gahitwa akadodoma neza akadodoma burundu. Nuko nguko nawe nikomeze we. Nari nabyeretswe uko yafashwe ndabizi. Nabibonye. Babinyeretse abakurambere. Ryangombe. Utumwana wanyu arwaye. Yego muvyeyi. Murimo murareba ino ntango. Iyo nyisomyeho abakurambere barabinyereka bakabinyereka aho byahereye hose. Yego turabyumva muvyeyi. Ikintu ngiye kubafasha ni kimwe. Mufite amafaranga? Tuwatafite. Shira ibihumbi hano. Ibihumbi byinshi kandi. Nangahe? Muvyeyi, nta nubwo nzi umubare wayo muvyeyi. Nuko gufasha. Bakurambere reka nyabereke wenda barabyemera. Yesu we. Ndabona barabyemeye. Ngiye kubaha umuti. Uzajya umukoza hehe aho arimo aranyuza ibyo bintu. Yego ndabyumva muvyeyi. Yego muvyeyi. Ubona ufite ubwo. Oya. Akira umuti. Ibizajya biza. Uzajya umukoza hehe? Hariya hasi. Aho birimo biraca. Yego muvyeyi. Nga. Mugende. Mugende mumvimbe. Mugende. Ariko. Jesus is Lord. Wa mugabo ibitwe yanjye izamira iyi ngiyi izambesha. Uragenda ukomeza unye uraninya n'amagara. Ugize ngo imiti yanjye dore uko gisa. What? Kanigendere ahubwo Imana imena abandi benshi koko.
ndo umuvuzi wahise. wa muganga twagiye umupfumu ariko imiti yaguhaye nta kintu irimo kukumarira. habe n'icyahindutse rwose. Umupfumu ni Pastor B yadukoze ubugome. Mwana bareka ndebe ukuntu twajya kwa muganga kuko uriya muntu wangiriye inama ni ngombwa kujya kwa muganga kuko ndabona ibyo uriya umupfumu rwose ibyo nta kigenda. Ntabwo tugereyo kuko ndenda gupfa. Ni ukuri reka tugende mwana wareka tugende. Umwana yafashwe te? Ubwo ukuntu umwana yafashwe araribwa cyane mu nda cyane ariko kuko arimo arahitwa. Nigiye n'umupime. Jesus is Lord. Ndabyumva. Kumye nk'agaca. What? Urabona agaca kararira ukuntu kane. Ugize ngo nawe niko ameze rwose. Mbwira ibibazo afite byose mwandikira imiti. Ni ukuri muganga ni ukuvuga ngo nyine mu nda haramuguguna cyane agataka agashira akanya nyine habikarekera hashira akanya hakongera gutyo ubwo ni ukuvuga ngo ni uko nguko ameze nyine. Ndabyumva ni ukuri ndabyumva. Okay, reka mwandikira imiti. Umwana mujye mumuha iyo miti arwaye imiswi. Ikintu cyose umuhaye mujye mubanza mu kirongo kuko ni ikibazo cy'umwanda. Niyo mpamvu arwaye izo ndwara mu mizo ngizo rwose kwigaragura ujye ubona ni ikibazo cy'inzoka nyine cy'imiswi. Noneho bisaba ko afata indyo yuzuye ifi n'ifiriti kugira ngo umwana nyine akomeze agire ubuzima bwiza biboneza. Nakira imiti. Ariko muga urakabije koko. Ntakabya. Muga ifi n'ifiriti kuri iki gihe koko. Muri iyi corona nawe uyise. Iki n'iki. Ariko wamugiye ugusetsa none nutayemo umwana wazanye n'agasamo nyiganone muganga aragwaye imiti uzavuga ngo nta gufashije. Muzize gute mwana wawe? Cyarembye. Urumva nakagenda? Nakagenda bye. Umva rero hari utuntu abimuzaniyemo hano nagira ngo turebe ukuntu uri washitse kuturyara. Ndagerageza nese ko muganga yatwimutiye tubironga. Okay, reka nkuzanire amazi noneho banze turonke nkuko muganga yabitubwiye. Mfashisha. Mva mwana wanjye reka nkufashe uronke nkuko muganga yabidutegetse. Waba twawutonora tukara ko mwinde yatarimo mikorobe bakabona kuronka iyo byaba byiza. What? No. Look at the top of his head. Muganga afite ubwenge pe. None gerageza rero rero ko wakira rwose. Dore n'amashuri agiye gutangira rero ko wajya ku ishuri. Ariko sinzi ko ndi bupfe kubishobora. Oya gerageza. Giravumwe n'imiti. Yananiye pe. None akereka nkurongera reka turongo aho karindazi rero ko akagerageza ko. Ugize ngo
No, 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 no. Look at the top of his head. Jesus is Lord. Ngareka rero ko ndeo ko ntabwo y'imiti rero. Fata kino kinini ngaho ronga. What? Ronga nacyo byibura. Yesu we. Kama nacyo gifite mikorobe nyinshi se zitari gushira. Zirashira. Do. Gerageza. Ngaho uryamye ugatabyibura hari icyo utanga. Nyine muganga. Mwire ushaka kumugarutsa hanga bimeze bite? Nyine muganga ukuvuga ngo byaranze umwana arakomeje araremba mbese byaranze urebye. Bore basijye nabwe mwana bikoze byose imiti yose nayo bahaye mwana yifashe neza yakomeza araremba. Uko wahiduhaye twakurikije n'amabwiriza waduhaye byose twarabikoze. Nuko ni muganga rwose ibintu watubwiye byose twarabikoze uko bisabwa. Namuhaga umuneke ntawuronga na bya binini waduhaye. Nuko ngo twafashe amazi nyine turabironga bishiraho irange neza. Warakurikije. Yarabimaga nyine byatetemye ukuntu. What? Iyo nyine nkaho ndi kubimwa. Ibiri mwarabirongaga. Nta bwenge mugira twajya mwanjye muri toilet ubwenge murabunya. Ugize ngo mugira ubwenge. Ibiri barabironga. Umugabo baba uri gusesereza. Nasezereza iki? Ibyo ntabwo byemewe. Ibintu nibwo bifata mu kabironga. Bari batubwiye nyine ngo buri kintu cyose tuzajya tumuhango tujye tubanze tukironga. Ni ukuvuga ngo umuneke twafataga umuneke nkawutonora nkawuronga neza. Namwe n'indazi nkaronga tukaronga. Nuko mwakabije pe. N'ibinini. Ibyo ni biki? Ntabwo tukabije ariko muga ntabwo tukabije. Buganga imineke batoroye. Narabwiye turumva. Niba mugiye ibyo se muhaye ngo mubironge, umuneke ni mugufasha. Uronga ugira ibishishwa. Ntabwo uronga umaze kuwutonora. Nimba ari wenda tuvuge avoka ntabwo uyironga umaze kuyitonora. Uyironga ikiri ibishishwa. Ibyo ni iki mwakoze koko? Wowe noneho avoka yarongaga ikigo. What? Yamaye nk'akaganda. Ibyo ni ibiki? Ubwo nuko twari twabikoze muganga. Twe muri abasazi. Muga rwose ibintu twakoze nuko n'ibyo wari watubwiye. Wari wavuze ntituzajya dufata ikintu cyose tugiye umwana tujye tukironga. Ubwo rero nuko twabikoze. Ibintu nk'ibyo nambabaza pe. Kubona abantu mukigiye mukiri musigaye muri injiji. Ugize ngo kujye mabwirinde muri nabyumva. Kaze mbandikira imiti. Kuno kanzamo imiti yo kunywa. Kuno ngiye kugira ibi binini mubibagora. Kaze mbandikira imiti sha. Kaze mbandikira imiti. Jesus is Lord. Mufate imiti. None ngiyi. Mugaruka. Cyangwa yakuze gukora mbibabwiye. Iyi ngiyi yimuha wumva umwe akayiko kamwe mu gitondo akayiko saa 7 akayiko ni mugoroba. Babyumva? Yego. Ingoje kwivurira ngo muraronga ibinini hanjye amavuta akira. Ntabwo tuzongera. Cyangwa mumbembere mukorera akazi mwanyica n'akazi. Mugende. Yego muganga. Mugende. Mwana umva nkubwire. Nagira ngo witegure tujye kureba wa mutindi w'umupfumu. Umwe wo mu ishyamba. Amafaranga yandeye yanjye nkora kujyanye kwa muganga ukaba warakize nayo namuhaye njye ntabwo byakije aha ngaha. Bitegure tujye kumureba mbonane nawe.
turamuhita kambaye niteguye ndaje iminota 2 ariko urabona ko nyine niteguye umva mwana wa burya ahangaha se twasanze umuteka mitwe y'umupfumu ntago mbyibuka neza ariko ni mwiri shyamba umva ngengeye guhigura umuteka mitwe amafaranga yanjye yariye akabutara nakize nkarinda njya kuvuza ahandi hantu n'iki ntago turi bukiranuke ariko viye muri twakitahiye ko nuri nakize kumbona ishyamba atari ryewe nta mpamvu yo gutaha tugomba kumuhiga reka dushakishe nta ribi